Ubwongereza bwari Castle bwa mbere mu mateka butsindiwe i Wembley ibitego 2-1 n'Abagereki. Umukino wakinwaga bibuka mugenzi wabo George Badlock wagiye ukina n'amakipe nka Sheffield, ubwo Jude Bellingham yaje kuba atsinda igitego cye cya mbere mu ikipe y'igihugu muri uyu mwaka, kitaje gutuma n'Abongereza baza kuba batahana intsinzi. N'umukino Bukayo Saka yaje kuvunikiramo biteza impungenge ekipe ya Arsenal kubera ko irimo iragenda ivugisha abakinnyi bamwe na bamwe b'abakadre muri uyu mwaka. Ubufaransa bwa Nkunku ndetse na Bakamavinga bumeze neza kuko bwaje kuba butsinda ibitego 4-1. Gibraltar yaje kuba ibona intsinzi yabo iya mbere, hanyuma Erling Braut Haaland yaje kuba atsinda igitego cya 34 mu mikino 36 akiniye ikipe ye y'igihugu. Yaje kuba cerebra rero agaragaza ko ari hafi yo kwibaruka umwana we w'imfura. Hanyuma ekipe y'Ababiligi yaje kuba inganya n'Abataliyani ibitego. Mu mikino yaraye ibaye mu ijoro ryashize harimo ekipe nka Espagne yaje kuba itsinda igitego kimwe ikipe ya Denmark, binayigoye cyane kuko abakinnyi nka Yamal bagiye bahusha uburyo bukomeye cyane, ariko nanone twagiye tubona ekipe ishyize hamwe kandi bongera kwisuganya bakina umupira wabo. Hanyuma Croatia yaje kuba itsinda Scotland, hanyuma Portugal iza kuba itsinda Poland ibitego 3-1, hanyuma Swaziland iza kuba itsindwa na Serbia ibitego 2-0. Hanyuma rero andi makuru arimo aravugwa nuko mu ekipe y'igihugu nka Espagne abenshi bari bategereje kureba uburyo yakina na Rodri, kuko Rodri ni umukinnyi navuga ko ni nk'urufunguzo rw'ikipe y'igihugu ya Espagne La Roja ndetse n'ikipe ya Manchester City. Uwitwa Zubimendi wifuzwa n'ikipe cyane cyane nka Manchester City kugira ngo azaze gusimbura Rodri wagize ikibazo cy'imvune akaba atazabasha kuba agaragara mu ekipe ya Manchester City iyi sezo yose. Uwitwa Zubimendi muribuka ko ekipe ya Liverpool yagiye kumushaka ariko umuryango we ukaza kuba ubyanga, aho umuryango we ukavuga ko ushaka kwigumira muri Espagne. Ariko uwitwa Pep Guardiola bivugwa ko niyigiramo muri iyi diro ashobora kuzagenda muri Espagne akavayo amuzanye uwitwa Zubimendi, umukinnyi mwiza wo hagati mwanya w'abakaseri cyangwa se abitwa gatandatu hagati mu kibuga bakina badefanda ariko nanone baguma muri kaziga babakari mo hagati mu kibuga. Nayo makuru rari kuvuga kuri uyu munsi rero. Nitwa Victor, ikiganiro ni The Lioness kuri DFM 24 TV. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye munsi.